Yes, bakunzi b'Intare Official rero turongeye turagarutse tubazaniye ya makuru mutasanga ahandi, amakuru y'umwimerere. Mukore subscribe ku Ntare Official. Reka nsuhuze abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu bihugu by'i Burayi, abari mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Reka nsuhuze umuvandimwe uri mu Bubiligi muri Belgique, nakomere cyane. Merci beaucoup. Ya kope mwanyoherereje ya sante kuba namaze kumenya yuko yageze i Kigali. Reka nsuhuze n'abandi bose aho baherereye. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'amafaranga. Witwa Leonard nawe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Richard, hari n'abandi benshi. Witwa Byarimana Fideli, mukomere cyane. N'abandi bose bakunda Intare Official, abakunda intare za Sarambwe, abakunda impinduka. Uwitwa Emmanuel nawe ari muri Amerika. Aha, Claude uraho ku nkuru mamo, mukomere cyane. N'abandi bandi bose ndabasuhuje. Ba Muco n'abandi ni benshi cyane, ntabwo nabavuga ngo mbarangize. Reka noneho ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru yihutirwa. Ni breaking news. Ni breaking news. Ino breaking news ijyanye cyane n'imirambo myinshi ikomeje kugaragara yandagaye ya Wazalendo hariya muri teritwari ya Mwenga. Hari amakuru naje kubabwira, nyababwira y'imodoka zafashwe za gisirikari. Inza kubabwira uburyo mama 23 yakomeje kubahondagurira hariya muri Mwenga. Komanda Runyuki nawe akaba yamaze gupfa, yaguye hariya. Kanangirire kuri Runyuki, manze mbwira abari muri Amerika, aba bakamandazi bo muri za Wazalendo ko bakomeje gupfa. Umwe mu bakomeye abayobozi b'umutwe wa Wazalendo, Komanda Runyuki, ni generali, yapfiriye mu mirwano ikaze heruka kubera mu mujyi wa Uvira, ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Iyo mirwano yahuje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba Wazalendo. Ya mirwano nakomeje kubabwira, uri kumva yuko n'ubundi igikomeje, aho Wazalendo bakomeje kurasana na FRDC, bakomeje gupfa ubusa. Ni mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuwa mbere tariki 25, umurambo wa Komanda Runyuki, muraza kubona umurambo we, sinzi na muri groupe waramaze kugeramo, wabonetse ku gicamunsi cya none nk'uko byemejwe nabo mu nzego z'umutekano, ndetse wahise ujyanwa mu bitaro bya gisirikari bya Uvira. Uri kumva ko kugira ngo generali cyangwa kamanda wa Wazalendo apfe, umuntu nk'uriya ukomeye kuri bo, abapfuye aba ari benshi. Generali agapfa, ariko mwagiye mubabona benshi bagiye bapfa baba generali babo. Ubuyobozi bwa leta bwatangaje ko abantu 4 aribo bapfuye. Leta irabisha abari 14 bagakomereka. Aba ni abasivile, aba ni abasivile bapfuye. Abasivile 4 nibo bapfuye, n'abandi 7 nako 14 barakomereka. Umubare wa Wazalendo na FRDC bapfuye bakomeje kubigira ibanga, ariko umubare ushobora kuba uri hejuru ku basirikari n'abasivile, ku basirikari ba FRDC na Wazalendo bapfuye, kuko amakuru agaragaza ko uriya Runyuki yapfanye n'abasirikari 13, ndetse muri abasirikari ba 13 hari abandi ba FRDC nabo barashwe, baza gupakizwa mu modoka ya Land Cruiser ifunze rwose, yarimo amabashe, bari bayisashemo amabashe, baza kuyisasa nk'amabashe, ubundi bashiramo imirambo ya FRDC. Wazalendo ngo bongera kugaruka nabo bari gukuramo imirambo yabo, kuko ukumva ko nk'abo ba generali babo bamwe bagiye baboneka bapfuye. Umuturage umwe uri hari utifuje ko izina rye ritangazwa yagize ati, kugeza ubu ntituramenya umubare nyawo w'abapfuye, ariko ni benshi mu mpande zombi, FRDC na Wazalendo. Uyu muturage yemeje ko bapfuye harimo na Komanda Runyuki, umwe mu barwanyi bari bubashwe cyane muri Wazalendo, uzwi nk'intwari y'igihe kirekire muri uyu mutwe. Komanda Runyuki yari uwo mu muryango umwe na General Rukemata, wari umwe mu bayobozi bakomeye ba Wazalendo. General Rukemata yaguye mu mirwano yabereye Rukometa, ni Rukometa ubundi
hano uko wabyanditse nabi, yaguye mu mirwano yabereye Kageragere mu mezi 3 ashize, ubwo Wazalendo bari mu bikorwa byo kugaba ibitero ku mutwe wa Twirwaneho urwanira Abanyamurenge n'abandi bakongomani mu misozi ya Rurambo muri teritwari ya Uvira. Imirwano hagati ya FARDC na Wazalendo mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo igenda irushaho gutera impungenge no gukara, ndetse ku buzima bw'abaturage ukabona ko bubangamiwe cyane cyane nko mu mujyi wa Uvira, aho ibikorwa by'umutekano bikomeje gukaza umurego. Wazalendo rero na FARDC ibyabo biragoranye, ibyabo birakomeye, ibyabo kubivuga ni ibintu bitoroshye, ibyabo ewane sinzi kubivuga uko ubu ngubu rwose byaba ari aba Wazalendo, uburyo umuntu yakomeza kubivugamo bona na FARDC, kuko ni ibintu bitoroshye. Ni ibintu bitoroshye rwose, ni ibintu bitoroshye. Ngewe ibya Wazalendo, ibya FARDC, iby'abari abajenerali, iby'abadepite ba Kinshasa, iby'abaperezida babo, ibi bintu ngewe bimaze no kundambira, ahubwo nibashobore bagire bahangane, kuko ubundi bitanga amahirwe kuri M23. Reka twikomereze n'izindi nkuru, hano reka inze kuri tuno duce seriyo manzirizaho koko azirize kuri no nkuru. Utwo duce tundi se, imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta ya Kongo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yakomeje gufata indi ntera. Kuwa mbere kugeza kuri wa kabiri, umutwe wigaruriye uduce tw'ingenzi harimo Nyarubemba twabivuze kuva ku cyumweru, na Kimbiri biherereye muri teritwari ya Shabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku makuru murare nuko intare za Sarambwe zakomeje kwa advancinga, ndetse zikaba zimaze gusatira mu mujyi ukomeye muri centre commerciale ya Shabunda. Ariko Shabunda wenda abantu kugira ngo babyumve neza, Shabunda ni nini. Shabunda ni teritwari igiye kungana hafi n'u Rwanda, kandi ni teritwari igizwe n'amashyamba. Buriya natandukaniro rya Shabunda na Warikari, ifite imihanda mike kandi mibi. Amakuru yatangazwe n'abaturage bo muri aka gace avuga ko Kimbiri, Nyarubemba biri mu majyepfo ya Shabunda byafashwe na Alliance Fleuve Congo nyuma y'imirwano y'amasaha menshi. Ni amasaha menshi, ariko intare za Sarambwe zarafashe, ziri gufata ariya za Mayimingi. Hiriya ni intare za Sarambwe zarahafashe, bifata no bibindi bice bya hariya kuko zavuye za Kiringutwe, ziraza zijyana kuri sheferi ya Ruhindi, ari muri teritwari ya Mwenga. Ubuce bwose M23 yafashe n'ibikoresho yongeye kuhafatira. Ntabwo nabuvuga buno ngo mburangize, kereka ngiye gutegura ikiganiro cyo kugira ngo mbibabwireho uko byitwaye nuko byari bimeze, wenda nkazabigarukaho, ariko ninyigire breaking news, sibyo? Ahubwo reka nigire ku yindi nkuru, hano muri Mwenga. Amakuru agera kuri Minembwe, ni ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News, yemeza ko imirwano ikomeje kubera mu bice byo muri Mwenga. Ibi bikomeje kugora ingabo za leta n'abafatanyabikorwa babo. Ibi mbikesha ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital News. Hari amakuru avuga ko hafatiwe abacanshuro benshi bari ku rugamba. Aya makuru nayabonye n'abantu bashyize muri groupe, nabonye abantu bashyize no muri groupe rwose babigaragaza. Hari amakuru avuga ko hafashwe n'abacanshuro benshi. Intambara ikomeje gufata indi ntera, ibintu bishobora guha M23 Twirwaneho kwirukana ihuriro ry'ingabo zirimo FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR na Wazalendo muri Kivu yose, muri Kivu y'Amajyepfo yose. Ese kana namwe murabyemera ko Kivu y'Amajyepfo yose intare za Sarambwe zishobora kwirukansamo Wazalendo, FDLR, FDNB na FARDC? Ndakubwiza ukuri ko ibi nibyo biriho.
muri teritwari ya Warikare, burengeye kwigira muri teritwari ya Warikare ari amateritwari yandi ya wenda murebe kuri no map, wenda uburyo nibuze kwibabwira ibijyanye na intare za Sarambwe ziri n'uburyo ziri gukubita, kuko intare za Sarambwe zamaze kwambuka muri groupement wa Loa Yungu, wa Loa Roba, ndetse zikaba ziri muri groupement Rubereki, zikaza muri za groupement Gisimba, zikaza muri groupement Ikobo. Ibyo ni ibice byose intare za Sarambwe zamaze kwinjiramo kandi mu buryo navuga buremereye. Hariya za Gasheberi intare za Sarambwe zirahari. Intare za Sarambwe ziri Kibati. Intare za Sarambwe ziri ahantu bita za Gicanga, ntabwo ari Gicanga ya hano hafi ya za Mwiso. Buriya bivugitse ko intare za Sarambwe ziraba ziri kwerekera ahantu bizari Mangi, hari n'ahandi uvuye nkaho hari ahantu hitwa za Karongi, zikomeza ziri kwerekera za Kibuwa, zigakomeza aho bita za Ntsindo, zigakomeza za Kasuka, za Kisi, za Mpofu, za Kigoma, za Kembe, zikomeza zerekera bita za Ishunga, Iseya nayo iri hasi, zikaza hara ndavuga wenda Iseya iri hasi ntabwo iri ku muhanda, bakaza aho bita Taweza, bagakomeza bari kujya ahantu bita Shabunda, ariko atari Shabunda y'iyo ngiyo muri Sidikivu, bakaza Mutakato ya mbere, Tende Rukara, Mutakato ya kabiri, Mutusenge, Ngora, Mutongo, atari Mutongo yanga hano hafi ya za Masisi, hafi ya za Nyabyondo hiti, bakaza aho bita za Wenge, Nyamiyanda, Mubanda, bakaba bamaze kwinjira Warikare. Iyo ni axe imwe, ariko ukabona ko baracyafitemo iningi nyinshi bagomba kumanza bafata. Uretse ko ndibuka ko intare za Sarambwe zafataga utungini tugeze nko muri 6 ituri imwe. Muribuka ko umunsi weje bakuyamo ama defense, bagiye bakuramo ama defense menshi hariya muri Shabunda, muri Mwenga, kandi hari imirwano ikomeye, hari harimo za Wazalendu, hari harimo FDR, harimo abacanshuro, harimo abo muri kibira bihugu byo mu Burundi, FDNB, wabonaga ko ari benshi, ariko ibyo ngibyo ntabwo byigeze bikanga intare za Sarambwe. Nuwo ngo ya misozi iri strategique yari iri hano muri za Osobanyungu, imisozi yari strategique iri muri secteur Katoyi. Iyo misozi yose intare za Sarambwe zisa naho zamaze kugira ute kuyicengera. Ibyo rero bigatanga amahirwe ko intare za Sarambwe ko zishobora no gufata n'ubundi buce n'ubundi, kuko ahari strategique hose zamaze kuhafata. Ahangaha wenda urabona ko iyi ni axe imwe twavuga ari ya axe n'ubundi iri muri kino gice cya Ntuza, kino gice uvuye hano za Nyabyondo. Hari indi axe intare za Sarambwe n'ubundi zamaze kwadivasingamo ku buryo bari buze guhinguka Hombo. Babandi bari buze guhinguka Hombo baraza guhura n'abavuye aba baturutse muri uriya muhanda uvuye za Kavumu. Wenda bari abaturutse bari guturuka araza Hombo bashobora guhura n'ibibazo by'imihanda. Uretse ko intare za Sarambwe hari aho bagenda bakoreshe imodoka, mujya mubabona ubundi bari kwambuka n'ibintu by'ibigezi. Hano harimo za Karongi nyinshi, bakava hariya za Kavumu berekera Karongi, bakomeza za Mbayo berekera ahantu bita za Hembe Bitare, bakagira ahantu bitaga kwibataje. Ariko noneho za Mbayo na za Karongi intare za Sarambwe zirimo. Murabizi ko hariya ni muri Parike Nationale ya Kahuzi, ni muri Parike Nationale ya Kahuzi Biega. Hariya rero muri Parike Nationale ya Kahuzi Biega intare za Sarambwe nibyo zirimo, kandi zikoramo ama operation, zikinjira hano Bunyakiri. Buriya Bunyakiri nayo intare za Sarambwe zisa naho zifitemo igice, ariko zitari zayikontrola yose, kuko buriya Bunyakiri irimo na FDLR. Bakaza hano bita za Mpinga zina za Mayi, bagakomeza bari kwerekera Makwe, noneho ahantu bita Makwe bakazaza guhura na babandi bari hahandi bari guturuka hano muri za Waloa Yungu, baturutse ari za Gatoyi, bose bakaza bagahurira bakaza bagahurira hano Hombo, bari gukomezanya za Busurungi, za Gitambo, za Kiwuri, za Nyamitekere, za Mayuwano, za Musenge, za Kabamba. Hariho Musenge ebyiri, ariko hariho iya mbere, kuko hano Musenge niho harimo umuhanda ubundi ho route nationale nimero ya 2 na nimero ya mbere na route nationale nimero ya 2. Yego hano Itebero ku muhanda ukomeje werekera Maniema, hano ni buri kwigira muri Maniema, burya Itebero iri muri Maniema Itebero, bagakomeza bari kuzamuka Nyenzira
Busisi na Nyasi baza guhura na babandi baciye Nyabyondo bose bahurira Warikare advance berekeza he, berekeza Gisangane. Ariko noneho na nyankurikije nka Bemba bashobora kugira hano Itebero, kubera ko bari abamayimayi hariho mayimayi niba iri mayimayi kifuwafuwa, iriya mayimayi kifuwafuwa yari hano za Itebero, niyo yazaga ikaza gukontorora, ikaza no mu bice ikaza gutangamo musada hano muri Warikare, ndetse ikamanuka na hano muri za Kauzi. Iyo ngiyo isa naho yongeye kwimanukira iri kwigira ipfo kure yo hafi ya za Rubutu. Iyo ngiyo rero ntabwo bagiteye ubwoba Intare za Saramwe. Intare za Saramwe rero zishobora kuza zamara no kugera ahangaha za Itebero, zigahita zadivasinga, bamwe bagakomeza bari kwerekera he, bari kwerekera muri Maniema, abandi nabo bagakomeza bari kwerekera, ariko hano bamaze kugera Itebero, abamaze kugera he, bamaze kugera Gisangane, nako abamaze kwinjira basa naho bari kwinjira Maniema, biba byoroshye cyane. Ariko kugira ngo bazagere hano za Rubutu ni ukuzamanuka usubiye inyuma uri kwerekera za Gisumba, Mukwaniyama, hano za Mukinga Kiti. Hano ariko baracyari kuri route nationale nimero ya 3, hano baracyari kuri route nationale nimero ya 3, bataye ya yindi aho baraza, kuko Rubutu niho haje gura route nationale nimero 30, nimero 30 ni nimero 30 hari. Ukumva ko ngiye nkurikije kugira ngo uvano Nyasi na bano bavano za Taweza nano za Mubanda bamanuke, kandi noneho wagenda ukareba mu bice bya za Karongi hano hafi ya za Gicanga, uri kwerekera muri no misozi ya za Rimangi hejuru za Kibuwa. Intare za Sarambwe zifitemo defense, ariko hariho za Maniema nyinshi. Abantu batumva Maniema, hariho Maniema iri hano muri Warikare, iri hano muri Warikare, ubu ahantu bita za Misako, za Misoko, umanuka uri kwerekera Maniema, ukazaza Maniema burya iri hejuru ya Kibati, iri hejuru ya za Kibati. Hari Intare za Sarambwe, hariya niho nuza Janvier Karayiri n'ubundi yaciye n'ubundi ari guhunga, ari kwigira za Maniema, kuko wenda nino nzero Janvier Karayiri yaciyemo, niba ngombwa wenda tuzaza tuyibwire abantu, tubasobanura ati inzira ntuzaciyemo niyi, Irani Janvier Karayiri yaciyemo ni iyi ngiyi, noneho nabo tuyibabwire aho yaciye ari guhunga, ari guhunga. Haya rero Intare za Sarambwe ziri kwegereza kuba ntago zari zafata aerodrome ya Shabunda airport cyangwa aerodrome ya hari ya Shabunda, ntago Intare za Sarambwe zari zayifata, kuko muri naho haracyarimo amakolose menshi. Ariko ubona Intare za Sarambwe niziba zimaze kugera, zimaze gufata neza mu buryo bwuzuye hariya kuri centre cyangwa kuri territoire ya Shabunda, Intare za Sarambwe zizaba rwose ewane hariya kwa za Karima, za Misisi, hariya hose za Kamituga. Hano Kamituga ho yamaze kubatombe, Mwenga Nzibira agende batombe, Kamaniora yabyo ni ibya kera, Karore yabaye tombe, na Moya yabaye tombe. Hano nuko ngo Intare za Sarambwe zirerekera, kuko ubundi hariya hafi ya Misisi ni naho ubona ko hariya hafi ya za Misisi za Rugungu na za Nkoba, hariya Shabunda centre. Hano naho ziracyafite akazi, ziracyafite urugendo, kuko nkurikije ahantu Intare za Sarambwe zaba ziri ahangaha, ziracyafite urundi rugendo nubwo atari rurerure, ariko ubona ko hariya muri centre ya ntuza ya Shabunda rwose Intare za Sarambwe zishobora ziciye kuri kiriya keze cya Urindi, zishobora kuhagira zikagira no kuri aerodrome rwose mu bintu bitarambiranye, mu bintu byoroshye. Abakunzi b'Intare Official rero amakuru tubafite be ni menshi, kandi icyo nababwira kimwe nuko Intare za Sarambwe zikomeje kwadivasinga rwose, ziri kujya mu bice bigiye bitandukanye,
yaba ahangaha muri Warikare, yaba no muri Shabunda, yaba no muri Mwenga, ubona ko intare za Sarambwe ziri kwinjira mu bice bigiye bitandukanye. FRDC Wazalendo bagakomeza guhunga biyirukanyira, kuko burya intare za Sarambwe hari uburyo zagiye ziratraversa aho kugira ngo zice hariya muri Mwenga n'ubundi ngo zimanuke ziri kwerekera bita za Karore, ziyambukira ziri kwerekera hariya hari ikibuga cy'indege, ku buryo ikibuga cy'indege cya hariya cya Shabunda gishobora kuza gufatwa mbere yuko n'ahandi bahafatwa. Turaza dukomeze tubakurikiranire tumenye ngo biriya bice bya za Misisi n'ahandi byitwaye gute. Abakunzi b'Intare Official rero, amakuru yacu ariho kandi nakagaruka. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.